Hiri sa tuloy birang sa naman mo rin kaway kagkabasugit kay kinapunta na madi lanjin na nalari basugit halaga. Hayeng iyang kay ninipan ba ni mo sa kumlit from pangkog na rin. Laingang na relief kento lari basugit para nino yung sing sabah haurag ni hari basi makoy masama sa gakrokop. Hulda oiga to ribra natraga na karam mapapam na sagat apa no haiba to iyang dakang pantoi haina CLP leader o Ivo Bina Punggokay. Sa itara mga helaba gari sung scrap taw na balang aking Philip at upad ang the long talk na kangalag ni Haina Manipur Pollution Control Board of Chairman Usam Dewe na tunakli. Amasong tara mga raksuboy na pangtok kada ba Manipur State Film Award 2023 mana panggata sa ngimbing lautok ray Muenang Tim Nila Manida MSFGS Lifetime Achievement Award Pili